Badakizue zer behar duen Euskadik? Erantzuna zail aste honetan, hainbeste gauza, baina oinarrizkoak, kolektiboak batzen gaituzten horiek izango ote dira akaso... Gora San Fermin! Eta kitxo! Kitxo! Ederki aste honetan joan zaigu Berlusconi... Voleva una squadra che durasse nel tempo e che riuscisse sempre a dare il suo cuore sul campo. Voleva uno stadio che sostenesse la squadra con classe, con signorilità, con stile. Ha avuto tutto questo Silvio Berlusconi. Ezaztu, Milan, Telebortz, mamatxitxoak, hainbeste osasun mental kaltetu dizkiguten produktu telebisibo, mass media. Tira, mundua garatzen ari da eta Berlusconik analogikoan sortu zuena, honez gero, digitala da, bai, horixe. Eta zer esanik ez? Neofrankismo digitala, hortxe dugula? Libertad digital. Erantzunak berehalakoak izan dira, badira gaur egungo Berlusconiren antzerakoak izan daitezkeen produktuak, Meloni edota Ayuso, bera? Y con respecto a lo mismo, con las exhumaciones a estas alturas, bueno, pues veo que es un poco más de lo mismo la utilización por parte del gobierno, no solo de las instituciones, sino de la historia de España. Y no puedo más que condenarlo y desde luego no pronunciarme mucho más porque seguro, estoy convencida que estarían deseando que lo hiciéramos para entrar en su campaña. Y hacer campaña con esto a mí me parece tremendo. Edo nola ere, zenbat gauza konpontzeke, mundu hau justua ote da, filosofian, behin baten batek esan zean kalte egin zila dela lizentziatzeak, baina baditu bere onurak. Errealitatean nola irakur dezakegu, mundua justua da, ala ez da justua. Eta justua ez den horretan noraino helgaitezke. Ezue, erorien haranetik antifasisten gorpuzkinak edota frankistek baitutakoak nondik aterako dituzte? Ate nagusitik, ala atzekotik.